te perlok hang neng kwa ban hikaya phi bakum no ba phin edit yaki foto jong phin upon Instagram ba kin viral ba ma khnang ba phin ru phin internet ba yaki video jong phi pe ne af Instagram phin le nang ne dengan phi phi ma khnang to kum to nang ta salit ha te plus sampo profile jong phi ka don ma nang te sa ai ha to story te nang to phin kem kum to tak te nang ta ka yelam ne phi sa ka dor jong phi te nang ta pan phin le nang to PE hang tu ba thak tu ba don tu klur lai tu liang te nang tu phlet tang nang tu kum to nang pen pi ma kum to nang tu sai han ne to kum to sapet nang tu ki bon ma de kini ki dor pi kwa ba pin idol ya ka rong background ya ka foto jang pi ma te de le ki tom de te sawat nang tu ngan sai ben se trai ma pen nang tu ba safe dan pi de ben safe nang tu tang ba de le keni bahan nang ko ngan ai ma pe ka to te nang tu kala kum nei pe kalau kum to dei pe menta kani ka kadai ka kadur kum ni ang ka bawe ro ba menta las lem ba ngai i te menta ngak wa bani kai lang ni phik ke perlok kasi te perlok sa pe hi ma phi ma wa tip ba phila nang hi trai ban le kum nei te tang kum ta hi perlok te sa support sai share si ki perlok tang phik ke bom pat nang ro khnang ba ma ki kin la ban le kum nei te pe kum to kin kadur ma pe kalong HD kalong normal ba te